Dobrodošli u još jedan klip na mojem kanalu. Danas ću vam pokazati kako da promijenite battle size, odnosno veličinu borbe u Mount & Blade Warband. Pa hajde da počnemo. Ićemo na ovaj sajt. Nexus Mods, inače tu možete za većinu igrica naći modove. Idemo. Evo, sačekajte samo malo da se učita. A vidite, sad dosta igrica, ali nama treba za Mount & Blade Warband. Ima još tu igrica. Ućemo, neka reklama, ne, to nas ne zanima. I ovdje ćemo pronaći taj mod koji nama treba. Evo. Ja sada dok ne pronađem, ja ću zastopirati video pa se vidimo kasnije. Ćao. I evo nas opet ovdje. Kao što rekoh, evo vratili smo se ovdje sada na taj sajt i našao sam to Mount & Blade Warband Battle Size Changer. Eto to tako. I vi morate prije toga napraviti svoj profil i kada ga napravite onda pomoću e-maila i kada ga napravite onda morate otići na vaš Gmail da primite poruku i nakon toga imate vaš profil i možete skidati modove za svaku igricu. I idemo ovdje na Files, Download Manual i evo ga. To će se sad skidati, mada meni to ne treba, otkaži. Zato jer sam ga ja već skinuo. I kada to budete skinuli, vi ćete dobiti ovakvu ikonicu. I to instalirate samo. I kada ga instalirate, znači ono samo next, finish. I kada instalirate, uđete u ovo ovdje i tu podesete koliko će da vam bude, koliko vojnika može da učestvuje u borbi. Samo jedno upozorenje za vas. Ako nemate dovoljno jak kompjuter, nemojte stavljati battle size preko 500. Ako imate srednji kompjuter 500, ako imate baš slabo onda 300. Zato jer može da vam piše da vam obori, evo vidite, save and exit. Vidite, znači piše da će vam, znači može da vam pokvari kompjuter, da vam obori čak sistem zavisnosti i to. Zato evo vidite, ja kad sam 300, evo 300, čak i na 300 nas upozorava ako nam je slab kompjuter da ne radimo to. Evo na 30, vidite, neće. Na 150 to je standard. Na 150 nema problema. I sad na primjer 200 nema ni na 200, znači preko 300 ako imate, nemojte preko 300 ako imate baš slab kompjuter. Ako imate srednji na 500, ako imate dobar kompjuter onda na 1000. Mada ovo možete koristiti da smanjite battle size na 30. I kada je to tako smanjite do 30, ako ste loši i nerazvijeni, lakše možete da se borite protiv većih armija. To u zavisnosti šta vam odgovara, ja držim na 1000 jer mi je to najbolje, a u prethodnom sam videu vam pokazao onu šifru, tako da bi ovaj mod bio baš koristan u ovu šifru. I vi samo ovo treba da instalirate i ovo da podesite i to će biti to. Vi ćete, i kad uđete u igricu, vama će biti to kako treba. I jedan savjet, i vi uđete u opozit i vidjet ćete battle size 1000, ali nemojte ništa dirati. Ako budete htjeli da pomjerate onu traku, ona će se vratiti na 150 normalno. I to je bilo to što se tiče ovog tutoriala, vidimo se vrlo uskoro, doviđenja. Također zaboravio sam reći da će link od onog sajta biti u deskripciji. Hvala.